دەم باش گۆهدار و تەماشەوانین بوویێرە FM هون بخێر هاتنە دەخەلەکەکن و دەش بەرنامەیە پێوەژوویە کۆچبەرەکی گۆ ئەم سەرپێهاتی و چیرۆکە کۆچبەرەکی سەرکەفتی ناس بکەن. هەر چارشەم ئەف بەرنامە بشێوەیەکی زیندی بێوەشاندن. میوانێمە یە ئیرۆوەژ ئەڵمانیایە بمارە بە ئەوژی کورێ باژارێ عەفرینەیە نەشئەت بەتاڵە ناسکریە بناوێ هەیمەن کورداغی. بۆ ئەم ژنێز بە ناسنامە نەشئەت بەتاڵ ناس بکن ئەم بە هەڤرال بێ پەرچەیە ڤیدیۆیە گۆهدار و تەماشە بکن و بەدگەرن خەلەکە خوا بەردەوام بکن. ناوی من نشأت بطال ناوی هیمن کرداجی تیم ناس کرد سال 1973 لگنده قرمتلق آن افچهشی گریدای عفرینی خاتمتی های بری 20 سال جنها سال 10,000 یعنی اما کشبری آلمانیا کرد لبه داره دست که دامن 5 سالی دست پیکات نخوا دی فیرما دا یعنی دیجی پشت و فرانجی دا شغلی پشتی مدبارا خانه خواه کرد بشه بیبلیوتیکا یعنی علم المکتبات السوری جرد بیجن سال حتی 2013 ده بیبلیوتیکا جامعه فشتا داوک کارمند بشه مگازین موظف بو پشت را جوه شوندا ده ارکا یعنی خاچا سور آلمانی من وظیفه دار بومه پشت راجی من درس ده معهدی داره دادن و هم درس دان هم جی وک موجه ج دست بیکی 2016 من کاره خواهی توریستیک یعنی سیاحه یعنی مثلا من هتل و رستوران یعنی مطعم خوارنگاه برنه مش خوارا سلسله یعنی چیکیه دەماتە خۆش بە برێز نەشئەت تو بخێر هاتیە بەرنامەیەمە. سپاس ئەف تەمەنێک درێژ تو دووری باژارێ خوا عەفرینیە هون هونێکی لەسەر پێڤەژۆیە ژیانە خوا لە سووری بەئاخڤن زارۆکتی خوێندن. دەنگێ من تێگەلو بەلێ باشم بەری هەر تشتی ڕێز و سلااف بوو وە خوشکە هێژا و بۆ کارمەندێ تلڤیزیۆنە بوویەر هەروەها ڕێز و سلااف بوو تەماشاوانین وە و گۆهدارین وە ناوێ من وەک پێشگوتنێ دەژی هات ناوێم بخوان نەشەت بەتاڵە هەروەها ناوێ هێمن کورداغی تێن ناسکرێنجی سال 1973 لگنده قرمتلق ناحیه شیعه یعنی نافچه شیعه آگریدای هرم عفرینی مدنیای من دست پیکا 6 ساله سرطایی من گند خواندیه پشترا 3 ساله من نافچه شیعه اعدادی خواندیه حتی بکلوریا جی من صفحه 12 جی من حلب خواند بەلێ اره یعنی جخوا پشتیوی جبو روشک تایبت یعنی اینکی مثلا منی او دواره آسایش ده یعنی خاتم یعنی من عسکری کرد پشتی وز خاتم کرد کتم زندان سوری و جخواش پشتی زندان در کتم پرنما من کوچی آلمانیا کرد سالی جخوا 3 روزدن دکوی 21 ساله یعنی بەلێ اینجا دست بکم بەلێ برێز نەشئەت سەدەمێن کۆچبەریەوە ji ber زیندانê bûn. يعني سدام قال لك بون ايبر يعني من جبو مسألة أمني بله يعني ايبر أو بو لي روشامن يعني وكاس روشامن يعني مالباتيا بيجن دراوي يعني جبو مسألة مالبات قادح جفاكيشن يعني
او جي سبب يعني مثلا تنبيني ومثلا يعني هجاري فقيرتي او جي هاي سبب ليه پر براستي او بي يعني آزادی نبود بسوری ولایت من کن بو نرنو خواب يعني ناس تاني صدا وحضارج وقت كسب يعني قبول يعني بله بری 20 سالا تبره خدای آلمانیایی چونا اروپایش بوتا جیان قناخه که نه بو اگر ترل سر دست بیکا خیال آلمانیایی با اخوین کارو خوندن و به طایبت چوا تبلیوی جواکی بو ده دست بیکی ده ها بله دست پیکی ام هاتن بری 20 سال دمام هاتن بر روش نوکی آنا بو يعني و چاقه زحمتی پرتر بون يعني روان جاليه نه او قاس بون پیشیاما گلک گلم و دجواری هبون يعني مثلا بیجن آلی کاری مرا گلکی زحمت بو باتا کرن جفا دست بکو خدا زهاتم باجارکی و قطو کس يعني کرد عرب فلان در لي نبون يعني مجبور بوم بجواك يارات يعني انكي انتجرابم يعني انكي لي واجهر دور ام بيجن ناس دوست تبال هبون لي دور بون يعني جابد قال لك دور بون يعني ما تشو كورس شي عند سيمهي دسبي كده شخوا جمرة در نت كتاز بشغلم بله خبتم يعني لي دندر وي سيمهي كوچه نابغاز بشغلم مشغل خشخارة ديتبو يعني آماده کربو حاضر کربو تاني اجوي مناخي ادخ کرنا کار در کفم جبو از کانبون کار بکم اسپیکو خام فیرما وقت پیشگوتری دو جی گود براستی من ده فیرمی گوش داد دی زمان تنبو يعني امكاني تنبو جيكي ذا بخابتم چه کار جمرة در كت من او شغل يعني من او وك رياليتا وك ام بيجن واقعيات وشو يعني وك كسب من اويرا دوستان بواقع خوين الرا فيرمي بوش تاكي زحمت بو يعني جبو من كاركي يعني مجال نكربو او مجال او كار مجال نكربو لي مدبوط اسبانم بكم ومكاني بكره يعني سي 4 سالم تدريش كر ام بيجن هند فيرمي دا شركتا گوش تا شغلي وهم جي براستي يعني پاقش کرنوی فيرمي حمو تشتي وي يعني بيجن كاريم بسيق زمين نزاني يعني تشب اسمي كتم او دكر يعني بله تشتي ويجر جلتاتاني ده براجي من ايواركي يعني دام مسائي جرد بيجن من زمان مسجلان دبو انا مثلا بيجن كسيقتين اوروبا يبرلسر حسبي وان ولاتا بيجن يعني الدولات بشكيلي وان ده كورس زمان جورن چي دما مدى بچه گرک مبقى يعني حقيب كورسي قام بيجن رسومي كورسي اي زمان درمش جبيرگو خو گرک يعني كداخو بله بلي يبشتي ويتا دي شادا اوي تشيكر يعني من بي اينس بيت سبايجي بر من سي اينس بر بي شادا سي اينس يعني او الفداري نورمال يك من شاگرد بيد كوني بيت في الجامعه بالفداري معهد سجلان سوري من إدارة المكتبات يعني علم المكتبات بيبليوتيكا زاتاني بيشتوي از دورة كفابو يعني من تدو مشاركة كر إجاز جامعة داتم قبول كرن بشي مجازين ادوردا نه سالا حتى يعني نه سالا دوردا وظيفة دات بله گلکی باشه بريس نشأت قناخه کاری و دخاچا سورده چبو خاجان صورت دي بيشتي اف يعني اف قيرانا سوري يعني اف كاريسا بسري ملتي مداهات يعني بسوري تفاهي ملتي مبقايبتي 2014 2015 تدي دو دمه دا يعني 100,000 خلقات اجا موچاغه تدي مج يعني الجامعه من استقاله خدابو يعني لهوالي من وداري قال كان بيجن مناس تكرن وچاغه جي ما الي كاري دكر لوچاغه من الي كاري دكر يعني ام بيجن نا موظف بر شغلي غور ام بيجن تشتك باط خاصين جمسلي باحمر اجي يعني خوان ما مجي وام بيجن لو كيما اما اجي ما شو وقت ترجمانتي خلق را دچون نخوشخانه هنجر الي كاري وان دكر بس كريك هبانا
پشتی اف خلقا گلک هات دولت ایران به حکومت ایران فتره گلک کارمند گرک بود یعنی گرک بود هنک زمان چونکی پر کس بود و چاقش مرا بود یعنی هم دخوازن هون دیسا ورن وقت کارمند یعنی وقت وظیفه demek. Yani bak salu nive ke do dreda min yani min xabetim min بله Ali karî kir bu tedî ev yani caliyê piratî û wêlo. بله برز نشأت Erê جده 2016 ده و برای خدای کاری گشتیاری سیاحه پروژه و دستپیک چو belê piştî tedî ez cem serî behmer derketim min demekî wek salû kinik jî min ders dan bi rastî ders jî ew mehadek li derê hebû yani min îdarê dabûm bi rastî هنجر بات خواستن ما درشي تان او يعني جي انتجراسيوني جي ام بيجن تاهيل اعاده تاهيل او كاسيغاتي في داري ما ناريكا مستوى وانشي استا وانشي كاتش جبو بيشا جبو مهنه بشنن كو الي كاريوان بجيانا اوروبا المانيا كشفيه زو دا جي مكر وبش ديو بالي من استقلال خلورجي دا اجا من هات مساله سياحه داري بله دستپیک چاواو دەستپێک ji xwe wê mehedî da hevan tedî Alman hebûn hinkî ji gotiya tu baş dikane têkî însana ra bikê yan dwarî sosyal duwarî em bêjin têkiliye da têkî civakî jî wek danûstandin û baş e û ji xwe belê me Alman bû yani got Alman mij dîtin yani em tedî xwe mij ew jî dor da muwazefê bû يا وتشتك هي قطاعي سياحة وتيلك هي وأجر من وتيلي أو ممكن تقولي قال لك باش بري يعني نكوا كوا كراكن دي وش غاز دي بيجم من عقارات تبر شغلي قراجي من قال لك عقارات تري شغلك قريبو يعني دور دا جي مشي دي كل فلان دي كلنا يعني قارد باش تديبو ناك بري مني أساس قال لك خاني مبدري هبو إجا من شو أموات ما أفو تيل تيتبه هفلني ما مهاني پشتی هم هاتن خواهی یعنی او نممکن بو او پرکی پر بو من رابی هنک خوانی خواه فروتن جا من دید دشت کی باشه یا کس نکتی وی قطاعی هم بیجن وی جانبی وی واری کس یعنی تجربه تنه هم بیجن آملته ما یعنی بله کس پیشی تو متنه ایه کمین بو گو خلکی روش آوا گو برای خودن کاری اوتیلا بل براستی از بلکی بری مهابن لا نظام يعني شيء دبي هبن من بيست يقول بوني مالباتك ياك هوتيل كتشوك الجامون هكا اللي تتكلي ما تنو يعني وان حياة نهج ناس ناتو روج آبا بارناكم يعني ريستوران در هنا دي هوتيل من بلکی جي هبن دسا دوباره دكتم دي از ناس ناتو بله امیل ور لسر زنجیره اوتیلین و با آخوین او الکودرین ناوین وان اوتیلان چند ستیرکن اري اوتيلي مال فداري اوتيلي مسسينا يعني بله حالي چهارا نهام يعني بيجبو كورونا مسكين چهارا جي من دربو لباجار فارل يك لتوسنسا ويك جي جندكي جخوا جمع جندن يعني النورزي يعني بر بحر الشمال باجارين مازن او مازن تنشخوا باجار مازن به سواح نايني بله يراك جي هيدي بيو جي اوي طبيعته اوتيل جامع نتجاري اوتيل جامع سياحي سياحة ونقاهة يعني بوه كاسيت تيف داريج بو يعني يعني هنكي فرحت يعني بيجن يقولوا يعني بله وبدي برطابك او يروكي چند ستیرکن وسباحة اوتیلین تا سيستر حرس سيستر بلي بله دوان اوتیلین يعني ودا چه بالکش هیا و چه جداهی دنا برا اوتیلیتا و اوتیلین دن لألمانیا چه تشتی بالکشه بلي بالجي تشتي بالكش افا يعني جامع موجود نت تجاري وتلام بيجن بازار تجاري يعني او يفضل سياحه او يعني ينك جدايك جدايه دي يعني جامع المانيا جيش اوروبا جيش بلكي از يعني بالغا ناكن الدنيا جيش جدا لجامع مدو جزر دي جغرافيا كتابه دات مدو جزر
هم بيجن اف هريم ما نوت هريم يعني هريم يعني بيجن وقت يعني بيجن سرانسري نورزي بحر الشمال دا ألمانيا دا اجا اف ام بيجن 4 ساعات ديشي جاركين دام بيدي يعني فالا دي بحر جايك ام بيجن صباح ننجي خاص خاص لكن ودي كمان بحرية دي بيجن قال لك صحية يعني راسي صحية جمكي دي او انرجي ونخواشيش او دبن و بين 6 ساعات تجي اف هي يعني اف داروتين مدو جزرة ابن الحمو دارا هي يعني بله نكو يعني حمو دارا خواشتر نا حمو دارا يعني اجداهي جي مدو جزرة اف هي وإجا بداري قندي بجوكن يعني قندي بجوكن طبيعة قندية بيجن باز هي جي بله هسبا طبيعة وی هي خوشه اما طبيعة بین خوشة وبسيطة اما بین وصاجی لسر خارنگهن وشی با اخذن او چش المان جدا هيا خارنگهن تا وخارنگهن الماني شو جدا هيد نبوان نبرا حردو كاده هيا زانن جمع خورنا يعني راستي از خورنا من آلمانية يعني بداريش بر يعني خورن تشتنو كان پیشکش دکن خورنگه خدا آلمانيش بروي نم شرقي تشي اللي تشتنى هنا مشترك بري شرقي وغربي ده هم بيجن مواسي يعني او جواس دي حفتي الجامع مواسية اللي باسلوبه هم بيجن بداريتي تشي كرد نب يعني جبر طباخي ما ايه هم بيجن لفداري الشيف ايه او دكن المان لفداري خواندنا واللفداري هم بيجن ازمين يعني تجربه وان لفر جبروي من او وظيفه دار كرنا بله جبر ايه خوارنن شرقي روش هلاتي روش آواين موجود بيشن شرقي وغربي بل مشترك هذا مشترك راست بله هنا يعني اكله شرقيه بل بله هل بد بيتر زبون سردانچين اوتيلن و ألمان قالوا كورد سردانية واتكن زانن انها كردنا يعني ام بيجن المان سدي حشتينه وهولندي ام بيجن اسكندنافي سويدي دنماركي يعني ايدن لي سدي حشتي حتى حشتو بينجاجي المان سدي 15 بيانينه حيانا چند سال دو مالبات يعني سي كرد يعني هاتن جمن اوجي دريهن الناصرة خواستن ورنش خاران كي بگرن وتلفون كرن هاتن يعني نها او درفتين بيجن كرد تفاي او چاندا هر نوتلاتا پر این نبو يعني اینکه بلاد خودی خواهد با پر گریدان آوان آلیکاری فلان در يعني مسئله امکانیه بله دیه مالبات پر دارن ناین هوتلا دارن ام بیجن شاليهات سوري بیجن جبال شاله هنكي جبو مالبات راحت ترى هوتيل پر جبو كسكي عند ديا يعني يبو ديا جارنج كسكي يعني باشا بله بس بين مالبات دي ايه ما روج آواجي كرجي بشكل عام براني خا مالباتي الهوتيل راحتي خا نيكم بستين يعني ام بيجن كارك دسي غرفة دسي غرفة يشيناب اما الشاليهات هذا بن شقانا مفروش المك هوتيلانا او يعني او جداي يعني بله برز نشأت بريقو أمهر الناف بركي خابات كارن إيقو بطارة كارتكين كينا كردن يان ألمانن مشكل نال جاي من ام بيجن ايه مرض خافتن كردجي هنا والمانجي هنا خارج خانه ما بچند زمانه جي او كده يعني يوناني هنا نهار جامن ايطالي هنا يعني مشاكل عنديش تدي يجبو وقت زبون تين انج وقت التلفونات تين گرک کارمنده ما بحمو زمانه هبن دکانه بن به زبونی خورم بیجن یا جی میوانه خورم جمعت بله لیسته دکانه بن جا دفعم بکن تکی بله بفكرنا فان أوتيلان وخارنگهان وچقاس در فدا كردان قول رخوة كار بكن قال لك يعني ام بيجن حمودا يعني بيتري شيستي سدي كردن يعني بيجن هن موظف ديجي قال مثلا بيجن وقت شيف الطباخ گرک آلمان بی آنجی گرک کردی که داره خوانده یا کردی داره خوندی یا کاری فلان در فتح نبود يعني او ما آلمان هست ای ام بیجن سرفیس فلان در کرد کرن يعني بیجن بله ای سر تلفونا ای
بإنجليزي داخبن بتركي داخبن قش كردن يعني. بله پر باشه امینا برکه کرد بستین و گرن پرسیخوا. جارکدن هون بخیر هاتنا گهدار و تماشاوانین بویر اف ام دوی خلکا نودا جبرنامه یا پیواجو یا کوچ برکی میوان خلکا مج آلمانیای مارای هیمن کرداغی. جارکدن تو بخیر هاتیه بریز هیمن. سپاس گلک. امیش بازرگانی بچن درکدن قدا روشن بیریه. وی جاره وک هلبستفان جارکدن خوابت ناسین بناوی هیمن کرداغی. بله ناوی من هیمن کرداغیه. حیانا دستاله 10,000 یکی چاپ کرده لآلمانیا و 2005 یکی ناوی چروک نونیک شکستی البست و بیگمان دوا 2005 ناوی سوارن رژیه یعنی سوارن کومره یعنی دبیر یعنی بلی ناوی سوارن رژیه می چاپ کرد لفدار البرلینی اوجی ألمانيا ومن 2008 فرتوك بنوافي از بشاوتم دوماني مجيوش تحزبك اوجي هالبس بيكمان اوجي البتايل ألمانيا متشاب كر بله ابناوي وانانن لنافاروكا وانا چيه؟ هالبستن هالبست يعني بالتابعي يعني هالبستي من امبيجن نائي مباشرا تعبيري يعني يمكن فلسفة يعني عالمي هالبستي من بلكي هالبست بيجي آماده كريبي بيجي تماشاواني با بيجي گهداري باجي بله در فتحه به ام پرچه یکیش هلبسته وجی گهدار بکن؟ يعني أنا مباشر أنا بله پرچه کی بچوک ولد أخواكي بيش غير جركز يعني من حفظ ناكري جركز فرتوكي بيهم أما آماده يعني أخواكي بيهم يعني بقول من حازم نكتبه بله بريز هيمن پرچه کی بچوک ام تخوازن گهدار بکن بله از آنها پرچاکیم جهل بستا بوم جیایک میری و ده 20 سالیا تور بوم چقاس چمن تا جهسرین زاروکانه چقاس عورن تا بسر بجانگن مندا پالدانه چقاس دیمن هار دقیزدیا تداواندانه از نکمه آسمانم باری نازارگوتیه نجی رنگ کی کو جکاول بازداییمه لی واندابونا خوا ده چول بران را ناستکم شکستنین خواجی ده برینا وان جان را سرودا میتیا ده مندمجه میزه عورکی بیسودمه استرککی نناسم ده آسیمانکی نناسته بکتن آزارگوتیا من و بلنداهیا بجناتاریاته چقاس جهف دورخستنه هف ارد و هف آسیمان گلک سپاس بريز هيمن اما وگرن مجارا سرکه گلو کوچ بر بیتر لچد گرن خوندن کار راحتی آرامی بنریناته نعم نرينا من يعني
جیان تبو سایت لگری نه زانی یعنی تشته مجهول ت انسان لگری چه ندیاره به امرو لوی دگره نه امرو ما یعنی کسی ما به گمان مثلا آرامیه همو کس لگره خوشکرنا جیان همو کس لگره لی بنرینا من تشته هری مشترک بری گشت کدا همو کسی دا چوک و مازن او لگرنا الخوای یعنی خوازن yani lê digerin ka tiştê mechûl şî bikeş yani di ku da dikinin bi ser kevin di çi di ku da dikinî dayê bikin di ku da dikane bin yani basma xwe em bêjin yani imza xwe li vê jiyanê ew bikin بله yani mirov bêtir li vê digere بله دواره گشتیاریه دا چه پروژه te hinin demên pêş de yani niha ji xwe hotelek de ew kiribû niha di vê derê damê yani ne yani nejbe mesela korona nejbe yawe va gerek min ew îsal birebo vekiriba jî بله belê û yani halî hazir ev yani بله xwazî وگره dê mesela بله برێز هەیمن وەگەرە ڕۆژ ئاوات بالاوت هەیە و belê niha دەما گۆن vەگەرنجی چ پرۆژە بن چ پرۆژەیە niha min dixwast pir li min rojava dema yekî aramî çêbib ya yani istiqraran bêjin ki tespît ba rewşa yani aramî tespît biba yani heya niha ew dixwast warin projen wisa siyahî ji bo ciwaniyan bêjin yani şaredariyên me şaredarên me bajarên me ji bo ciwaniyê em bêjin di serê me da bi rastî proja hebû gundî siyahî turîstîk gundîkî turîstîk çê bikim yani wek Efrîn bê li Cezîr bê em bêjin me ra tiştekî çê bike ji bo em bêjin tu siwaha ji herêmê din cezib bike bînê û duwarê em bêjin e'lam ragihandinê ji bo dîaya wan yani muessesek me ra çê bike muessesek ji bo yani ragihand em ên dîayê yeni bê yani seranserî Sûrî û rojhilata navî yani hemû derat dikane be bi çend zimana بله yani ji bo cezib siwah herêmê Kurdî em bêjin Rojava بله yani dixwast gundekî siyahî çê bikim rastî ev tişterê me شیرەتا واز جوانین کورد را yên berê xwedana koçberiyê çi ye şîreta me ev yani bila ev mesela kesel yani ev bêjin xemsarî ihmal nerim ber tişta tiştek navê wê hez di dinyê de tune şans yani ez yek bêje ez kê şansım ez bi şansım ew tenê nezra wî em bêjin nîzîkbûna wî teblîbûna wî çiqa muteşem çiqa mutefeîl yani hez tiştek dinê di navê wê hez tune heye tiştek navê wê westan heye ked heye û berhem heye yani bila kes yani xanekê em bêjin wisa nev nivîna nebêje em ê ew bikin bila bişuxlin bixebitin bixwînin proja bi dîrazê bi prensîp yani بعلم em hatine şansek pir mezin portê me ciwanî me hezara sed hezara li bê welatînê Ewropa ne em ji tecrüba van em hinkî ji prensîpê van ji karakterê van ji mentalîtet yani em bêjin eqliyê بله Ewropî çû difikirin ji bo siba em vegerin welatê xwe em bêjin gem venegerin jî em dibikane bin hin proja ji bo miletê xwe çê bikin em cûnkî civaka xwe nabêjin her tiştî civaka me şaş e na lê gelek tiştê vir baş heye em pêşkêşî civaka بله ئەم گەهان داویا وەختێ خوا گوگوتنێک وە هەبە ئەم پێی خەلەکە خوا پێ بداوی بکەن ez gelek spas ji bo we û ji bo karmendên Bûyer FM û ji bo hemû temaşevana û hêvîdarim xwere we bi serkeftiye hînî bêtir jî bi serkevin û eger me hinî kemasî jî kirî bez lîbûrina xwe ji we dixwazim û hezkirin yani geşbînî em dikan her tiştekî ava bikin û rêz û silav bû we û hermet gelek spas ji bo te birêz heyman îrot bû mêvanê me serkeftinê ji bo te dixwazim û ji bo karê te û jiyanek xweş bo te ئەم bi vî rengî hatin dawya xeleka xwe bi hêvînin we demek xweşmar derbas kirin spasiya her kesê gul me guhdar kiril me temaşe kir spasiya mêvanê xwe dikim heyman kurdaxê ji Almanyayê me re bû
حتا جارێک دن چارشەمەک دن ببینین کەیف و خۆشی